Voilà, nous sommes arrivés au bureau. Ino bureau amengo. Eh. Mi do ma yide may. May. Na? Joni no bureau jelo ndadi yeyde. Jelo mi yeto. Jego sensa. Soda. Joni Joy sensa ndemi wo. Joy sensa. Joni may walline ndami soda. Settuma. Lettu di do ala do. I know what ni na do may. Talon yam mi. Mesdames, messieurs, j'ai tellement peur pour ne pas qu'elle fuit. Sekiro, fial, adidu. Mai tunjo ni kabiro. Pero sele ga. Ado argado no la sacco. On va marquer la ligne. Mai kodo arko becce ando yade. Ya ba ka dina nga sama. Awa mai. Ben hanyame. Di bana mi liba samati. Ankadi. Awa mai. Mai. Mesdames, messieurs, aidez-moi. Je vous prie humblement, on va l'envoyer directement à la psychiatrie pour ne pas qu'elle se cache de nous. Voilà, j'ai tellement marché. Mesdames, messieurs, merci à tous. Anna ma chaise. Ayi biro ameo. Hollanda la non nyande so Hollanda ra ne ta Si wano nyande man Hollanda sama jaba sama la jana nana kono wam haifi ay ngai fu shala me mo su no no inda do camera you are follower biro joni alhamdulillah rabbil alamin assistance humanitaire d'urgence woni ko walliti en jurbe Allah men fo dodindiri juude men bantuli émission ni hande Allah mo yi e batte golle amen den go woni sabo yi biddo mo yakno de tati on ari ga woni balde jogila yewtudo ngam malheureusement hare nyaade de mo hande Allah mo yi mi humpiti tum mi yani en kisafi en yagol yamo alhamdulillah Allah yangali en pandi hande yawden tun yiwde biddo men on joni haray kon woni mi jom on parce que mele me wadi golle ko me wawi wadde kon haray joni haray hino biddo mon hino on do haray biro mi wadi golle amen ne biro assalamu alaikum alaikum banyade de man ayu jiyo ande ma be nabi de on dai be ngati de dina ne abdu yetu de arabu ya sana ko amane on mane la non brubi on bambodon grand fale ang ha heta chela pa ko na hanam do ya ba ko nyama ya ba ko nate ala hadi mo dumba do bitati do dumba ma so yani la yude ko ala ko men nata ko wanda na fi Allah e la do Allah fa bela biro do ngandi pigidi e wata wadde pigidi fo c'est pas possible d'ailleurs c'est pas possible ana taximani wa si banyala ni on fi affaire ko na teni yara me ngali fena mo ce n'est pas possible donc are menen ngobe bi mondo wala muyi mi arrête ça
Kwalla moyi yo mi yiide ɓiɗɗo mon mi yiidi e makko miɗe mayni golleji buyi Allah ko seeɗa komi wonɗo min ala feere naɓgol ko laptan no si partenaire ɓe daari jooɗi émission mi wallitike en ɗo e bimbi haray vraiment yiɗen hattoñini naɓgol ko laptan haray ɗum noon ko faali amen ko woni kon tun ko feere nde woni min mara hannde komin jooɗi ɗo joni noon min anda kono kadi watton par ce que taw moƴƴitore no kadi joni nanga laawol et joni mi anda qu'est ce qu'il faut mesdames messieurs. En tout cas, nous vous disons grand merci de la confiance. Merci de la fidélité et puis on vous revient un instant.